بسم الله الرحمن الرحيم. استعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Tahrim suresinde Allah Teala bendelerine şunday dep kayırılat. O mu'minlar, seler özüңөрдү saqtap kalgıla. Jana bala çaqa uy bilingör saqtap kalgıla. Ahirettegi otton, dozokton. Al dozoktun otunu adamlar jana taşlar bolat. Bul dünyanın otunu okşoş kömürden, jejagaçtan jagılınbayt. Al dozoktun otu şunday kızıp, özden özü kızıp turat. Al jerde şu taştalgan adamlar özlerli otun bolup, kızıl çok bolup kүйüp jata beredi. Anan taşlar degeni bul dünyada oşol taşları but kılıp sıyıngan taşlar oşo dozoktun otunu bolat. Oşo taşlarga sıyıngan adamlar oşo taşları, butları otun bolat dagın dozoktun içinde kıpkızıl çok bolup adamlar oşoga kүйüp jata beredi. Al dozoktu başkarıp tura turgan periştiler var. Al periştiler ötte bir açulu, ötte bir katu, yürektörüde meğer degen nerse yok. Kança bakırsan da, iyilesan da al karap da koyboyt, boru da açıbayt da, şunda meğerimsiz periştiler koyup koyan Allah Teala. Al perişteler Allah Teala'ga eç kanday toң moyundu kılbastan, Allah Teala'dan kanday buyruk algan bolsa, oşo Allah Teala'nın buyruğunu atkarışat. Allah Teala'nın buyruğunu sözsüz atkarışat. Al degeni, şularga dozok otu menen azap ber degenden keyin alar azap bere berişet. Al bakırsa da, iylese da, jalınsa da karabayt da. Uşunday ottordan seler özüңөр sактап kalgıla, jana uy bilingörde sактап kalgıla. Uy bilingörden dozokka kirişige de siler sebepçi bolasыңар. Uy bilingör namazga buyurbasaңар, şariat jolunu üretbeseňer, oşol dozokka düşüşüňe siler sebep bolasыңар deyt da. Ruya fil habar anna Allah Teala arsala Cibrail'e ila Malik'in hazin cehenneme bi ay ya'khuza minan nar. Ana habarlarda rivayet kılıp aytılgan eken Allah Teala Cibrail aleyhisselam'dı oşol dozoktun periştesini jönetdi. Sen oşol dozoktan biraz ot alıp kelip ber dagın adamga bergin dedi. Adam atağız asmandan jerge düşkenden keyin eni jerde özü tamak jasap jaşaş kerek da. Oşo dozoktan kichine otun alıp kelip berseň adam oşo ottu küygüzüp tamak aşın pişirip jesin dedi. Anan Cibrail aleyhisselam dozokka barıp turup otuңdan berip tur dep suradı. Şunda dozoktun periştesi kança ot kerek sana dep suradı da. Şunda Cibrail aleyhisselam aytdı, bir kurmanın kölömü çölek çok berip tursaň bolat, oşonu menen ottu tutaştırıp alamın dedi. Dozok periştesi aytdı, eger men sana oşo sen kalaganday kurmanın kölömü çölek dozoktun otudan bere turgan bolsam, sen al çokta barıp dünyöge koya turgan bolsaň, al çoktun ıstykdygydan 7 kat asman 7 kat erip ezilip düşüp kalat dedi. Al dozoktun otu al dedi. Cibrail aleyhisselam ayttanday bolsa, oşo bir kurman jarmyçalik çoktan bergin dedi. Dozok periştesi aytdı, jok. Eger ançalık bersem dele dedi, anı ısıktıgıdan asmandan bir tamçı tambay koyat, jağmur tambay koyat, bar jok kurgap ketet dedi. Ana Cibrail aleyhisselam Allah Teala'ga kayrılıp aytdı. İlahi kem ahuzu minan nar. O Allah'ım, men al ottan kançalık alışım kerek özü dedi. Şunda Allah Teala aytdı, bir kıpınçalık algın dedi. Kıpınçalık algın dedi. Bir kıpınçalık alıp, anan Adam aleyhisselam oşol kıpınçalık çoktu 70 deryaga batırıp alıp 70 yolu juğan eken. Isığı ketkenden keyin 70 deryada anak kelip anan Adam aleyhisselam'a bergen eken da. Adam aleyhisselam oşol çoktu, kıpındayın çoktanan bir toğdun başa koygan eken. Dağı dili oşonu ısıktığıda toğ erip ağıp ketken eken de erip düşüp kalgan eken. Anan oşo taşların arasında
ошол түтүндөрү, оттору калып, кайра эле ал от ордуна кайтып кеткен экен дозокко. Мана эми азыр ошол биздин жагып аткан отунубуз ошол дозоктон бир кыпынчалык от чыгып, ал отту 70 дареге 70 жолу жууп, анан тоого койгондо тоо ээрип, эзилип түшүп, кайра эле ал от дозок ордуна кайра кеткен экен. Ошонун калганы анан азыр бизгече мына уланып келе жатат. Мына бул дозоктун отуну ошондой от. Ошондой оттон силер өзүңөр сактагыла. Эртең кыямат күнүндө ошондой отко түшүп калып жүрбөгүлө дейт да. Кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна ахвана ахлин нар азабан ай юаззаба ар-раджулу ва лаху нa'лану минан нар." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Кыямат күнү дозоктогу адамдардын эң бир жеңил азаптагы киши ошо дозоктун ичинде бир адамда путуга темирден жасалган, дозок темирден жасалган пут кийими бар дейт. Путуга калыш кылып кийгизип коет дейт. Ошонун ысыктыгынан путудан башыга чейин жетип ысыгы, башыдагы мээси кайнап кетет дейт. Мисалы кумганда суу кандай шарактап кайнап турат, мээси ошону шарактап кайнап турат ошонун ыстыгынан дейт. Эң бир жеңил азап дозоктук азап ушул дейт. Анан башка адамдар, башка азаптагы дозоктук адамдар көрүп туруп мунун азабын. Сен таза бир рахатта экенсиң, турбай дейт да. Мына бул эң бир жеңил азап ушул экен. Андан башка жактагы азаптагылар мындан да нече эсе катуу азапта экен да. حكي عن منصور عمار أنه قال كنت أطوف في سكة من سكك الكوفة في ليلة مظلمة. Mansur ibn Ammar aytadi: Men Mekkada bir ko'chada Mekkani barib tavof qilib, haj qilib, ana keyin Kufaga kelib, Kufada bir qarang'i tushgandan bir ko'chada ketib o'tadilar. Bir ko'chada ketib o'tsam, bir odamdan unini o'qib qoldim. O'sha ko'chaning bo'yidagi uylardan deydi. Bunday quloq solsam, o'sha uyning ichida bir kishi shunday deb Alloh taolo qayri duo qilayotgan ekan. Ilahi bi izzatika va jalalika la tanzur ila ma'siyati waghfir zambi. O Allohim, men gunohim o'tele ko'p, cho'ng gunohlarim bor. Men gunohimning cho'nglig'iga qaravag'in. Mening gunohlarim kechirgin, sababi o'zing rahmating ulug' men gunohimdan. deb shuntib duo qilayotgan ekan. Agar mening gunohimni kechirmasang, mening bu uzrimni qabul qilmasang, mening abolim ertaga qiyomat kuni qanday bo'ladi? Shu gunohlarim kechirgin deb Alloh taoladan jalvarib iylab so'rayotgan ekan. Anan men Qur'onda shul oyatni o'qidim deydi. Astagfirullah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Жаңа aytgan oyatimizda, o bendeler, o mo'minlar, sizlar dozoq otidan o'zingizlarni uy bilan saqlab qolg'ila degan oyatni unimni chiqarib qattiq o'sha kishiga qarab o'qidim deydi. Shuni o'qib bitganimdan keyinla bir qattiq un o'qidim deydi shu kishidan. Anan qattiq bir to'chlab qimildadi deydi. Anan keyin birla to'xtab qoldi deydi. Boshqa hech qanday unda o'qimadim, aning qimildaganini o'qimadim, bunday tiriklik jonivar odamday sezilmay qoldi deydi. Anan o'tib ketdim. Ertaga bilan qayra o'sha yo'lga kelsam, eshikning oldida bit qavm to'plab qolgan odamlar turadi, iylab o'tishadi. O'shalar ichida bir kempir iylab shutib aytgan ekan. O'shal o'lgan kishining enesi ekanda al kempir. Alloh taolo shu mening balamni o'ltirgan odamga yaxshilik bersin. Al balam shu yerda ta'jibat qilib yotganda bir kishi o'tib ketib atib, shu azob oyatini o'qigan ekan. Al men balam namoz o'qib ibodat qilib Alloh taolaga duo qilib yotgan ekan. Al kishidan shu azob oyatini o'qib turib, yuragi ko'tarolmay, qiyqirib, qo'rqib, qo'rqqandan joni chiqib ketibdi. Mening balamni shuncha o'tirib qo'yibdir. O'sha kishiga Alloh taolo yaxshilik bersin deb qarg'ab siltab kempir ilayotgan ekanda. Anan kempirdan bu so'zlarni o'g'ilib, anan o'zimdan o'zim qayg'irib, qamjib, men o'sha kishining o'lishiga men sebab bo'libman.
туура эмес иш кылган экенмин деп анан ошол күн түнү менен анан ойлонуп кайгырып чыгат. Анан таңгамал уктап калып түш көрсөм, ошо кишини түшүмдө көрүп калдым дейт, өлгөн кишини. Анан сурадым, Аллах Таала сага кандай жазалар берди, кандай мамиле жасады десем, ал киши айтты. Аллах Таала мага ошо Ухуд согуштагы шейттерге берген даражаны берди. Ухуд согушунда шейиттер кандай даражага жеткен болсо, мени ошондой даражага кошуп койду деди. Анан мен айттым, кандай ол Ухуд шейиттерге чим жетпейт го, сен үйдө төшөктөлүп өлдүң го десем, айтты, ал Ухуд согушунда адамдар кафирдин кылычынан өлтүрүлгөн. Ошондуктан ошондой улуу даражага шейит болушкан. А мен болсо Аллах Тааланын кылычынан өлдүм деди да. Аллах Тааланын аятын угуп, жүрөгүм көтөрө албай өлүп калды. Ошондуктан мени да ошолордун даражасына жеткирди деди да. Демек, мына илгерки адамдар шунчалык жүрөктөрүдө ошо дозок отудан коркуу болгон да. Ошо Куранда ошо азап аятын угуп туруп, чыдай албай өлүп да калгандар болгон экен да. Шундай бул коркуу албетте ар бирибиздин жүрөгүбүздө болушу керек. Hukiya anna shaykhan kana yamshi ala shatti nahrin fara'a sabiyyan yatawazza. Murda bir aksakal bir daryanın jeginde ketip atsa, o'sha daryanın jeginde bir jash bala, nariste bala taratal o'tirgan ekan. Biroq iylab atatgan. Aksakal kishi aytadi: "O balaqay, sen nimaga iylaysan?" desem, al bala aytdi: "Men Qur'on o'qib atib, shul oyatga keldim. Estağfirullah. Ya eyyuhellezine amanu qu anfusakum degan oyatga keldim. O mo'minlar, sizlar o'zingizlarni nafsingizlarni saqlab qolg'ila, uy bulangizni saqlab qolg'ila dozoq otidan degan oyatga keldim. Ushul oyatni o'qib olib, endi men o'shal dozoqqa tushib qolib, shu dozoq otini bo'lar ekanman deb qo'rqib iylayotganim debdir." Shunda al shayx aytadi, aqsaqal aytadi: "O bola deydi, sen narsasin, sende hech qanday gunoh yo'q. Sen anday dozoqqa tushmaysan. Sening gunohing bo'lmasa, qo'rqpag'in. Ilavayla, qo'rqmayla, sen boshqa ishlaring jasayvergin" dedim. Shunda al jash bola menga qarab aytdi: "O aqsaqal" dedi. "Siz aqlli odamsiz, ilmli odamsiz. Mana ko'rgaysiz, misali odamlar shu dunyoda ot jaga turgan bo'lsa, birinchi o'shal o'choqqa mayda chirpiqlar sal, mayda o'tinlar sal, va ustiga cho'ng o'tinlar saladi. Bo'lmasam kuybaydi. O'shonday ele birla dozoqqa shu jash baldarda chirpiq qilib birinchi bizni salib turgan biz sizdan sizlarga o'xshagan aqsaqallar salavi deb qo'rqib ilab жатқаным deganda. Buni o'g'ilvandan keyin al aqsaqalanan o'g'ib o'tiriladi. Shul jash bala shuntib dozoqdan qo'rqib ilayotgandan keyin bo'lsa bu jash bala nariste gunohi yo'q bo'lsa, bu shunchalik qo'rqgandan keyin o'shanday qo'rquga biz loyiqmiz. O'shanday qo'rqib, o'shanday iylashni biz qilishimiz kerak. Deb anan aqsaqal o'g'il qo'shib ondan da ko'rak eladi. O'shandaqdan fa'tabir ya ulul absar. Sizlar aqlli odamlar, eski odamlar shu hikoyalarni ko'rib, shu dozoqning azoblarini o'qib ibrat olg'ila. Ilgari odamlar qanchalik o'sha dozoqdan qo'rqqan, o'shalarni ko'rdinglar, o'qdinglar, shulardan ulgu olg'ila. Qanday sizlar nafsingizga ilabaysinglar? Nafsingar o'sha dozoq otiga rahanga qo'yilgan, barimtaga qo'yilgan. Ol nafsingizni dozoqdan sizlar amalingizga qutqarib qolaladi. Ölüm sizlarni jeltingizga minib olgan. Sarvi keçi bu o'ltiradi. Sizlerin bara turgan jeringiz tar gör. Eshigi yo'q, teshigi yo'q, aynaga yo'q. Qarаңғы. Sarvi keç al yerga barasan. Bara turgan jering mavqif mahshar. Al yerga atamdashlaring birovni qapa qilgansыңбы, qarz algansыңбы, qordo'gansыңбы, shildingdagansыңбы, al yerga bari kelet aldың aqısını algаны. Sizlerden üstüngörge hüküm çıkara turgan Allah Taala adaletli zat qanday olsa günün o'sha gününe jarasha azap beradi.
Bu dünyadagi paşalarda жалынып жалбарсаң, же bir kişine para versen kutulup kete turgan yer emes al. Al jerde çakıra turgan, elge jar sala turgan Cibril aleyhissalam. Al жерден zindanı dozok al. Özün öz kız жатқан жер. Al жер dozoktoğu başkara turganlar perişteler. Alar hiç kanday rayımsız, borikersiz, körbey, tukpayt. Allah Taala kanday buyursa oşonday azaplarını beret. Azır seler kişine bir kündün ıstığına sabır kıla albayсыңар, çıday albayсыңар. Erten oşonday dozoktun otuğa kamçıdayсыңар. Je bolboso mazır bir kirkeydin je bir gönün çakkanyga çıday albayсыңар. Erten yılan çayandar var. Al yılan çayandar toyunu moyunday çoğun, joğun yılandar var. Alar çaksalara kamçıdayсыңар. Oşonduktan seler aklыңары jigile, aklыңары işletkile. Oşonday azaptan özüңөр kutkarıp kalgıla. Dep oşol Şeyh Mehken bizge vasiyetler eken da. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin.